Ko da je potres izmišljotila građevinske industrije. Dobro. Tako da izgledalo je dosta organizirano nešto. Prema medijima je izišao jedan ličan nepismeni. 3 dana, ne znam da sam par sati spavao i onda je bila zafrkancija da sam zaspu otvoren. Jesi li ima ponudu nekih firmi ili ću ja biti sad prvi za posao? To je kao govorim projektantsko trojstvo. Evo. Kako si donio odluku, na temelju ova 3 fakta, kako si donio odluku za svoju ženu? Na temelju iskustva, znanja ili intuicije? Imamo jedno pitanje iz publike. 60% studenata građevinskog fakulteta ne čuje ni jedan predmet u potresnom inženjerstvu. Evo sad kad kažeš ja sam glavni projektant, što to znači? To znači, šalješ mailove. Strateški projekti koji se danas provode, na primjer ovaj HCPI ovdje, je predložen 2018. Dobar dan, dobro došli u drugu epizodu HCPI podcasta. Pričajmo o potresu. Današnji gost je profesor Josip Atalić. Dobar dan, dobro došli. Dobro jutro. Dobro jutro, dobar dan, kako kome. Dobro, bit će pitanje i o tome, i o dobro jutro i dobar dan. Idemo otvoriti podcast sa pitanjem di ste bili 22.3.2020. ujutro u 6:30. Ja ću s guštom pogledati taj podcast da vidim da li neko nije bio u krevetu u to vrijeme. Tako da, tad sam bio u krevetu. Ima. Ja mislim... I to sa svojom ženom. Super, ali ja mislim da ima, kad smo već kod toga, da je jedan poznati nogometaš Vija Budan igra igrice u to doba. Tako da svega ima, nećemo ovoga ulaziti. Dobro, zanimljivije je pitanje gdje si bio u Petrinji. podne, doćemo i do toga. Dobro, 6:20 smo bili svi u krevetu, a u 6:30 ispred kuće, ili? Kako ste reagirali, kako je obitelj reagirala, dica, žena? Ste bili svjesni potresa da je bio, koliki je li bila ova profesionalna deformacija, magnituda? Pa nažalost imali smo neka iskustva prethodna, pa nažalost bili smo svjesni šta se dogodilo i odmah su počeli pozivi. 6:27? Pa ne mogu tvrditi kada, ali vrlo brzo. Prije nego što su se djeca probudila su počeli pozivi. Zvali smo Ravnateljstvo civilne zaštite i Grad Zagreb. Sad ovisno o jačini potresa, da li je državna razina, lokalna razina. To je već bilo spremno. I kolega Uroš je išao u Ravnateljstvo civilne zaštite, a ja sam išao u Grad Zagreb. I tako smo se već jako brzo smo se dogovorili da ćemo probati pomoći, odnosno pokriti sustav. Dobro, i prvi, je li odmah bilo organizirano tamo u Branimirovoj? To je u sljedećih 2-3 sata je već bilo organizirano, jer mi smo popodne došli, već je tamo bilo izgledalo kao da je to već spremno. Zaozbiljno. Kao da je potres izmišljotila građevinske industrije. Dobro. Dobro da ne zaboravim djecu. Možda za poruku nekoj drugoj djeci. Zapravo, dosta su bili hladni. Znači, oni su izišli iz kreveta, nakon što smo ih probudili, bio je aftershock, palili su televiziju i gledali. I stvarno ne mogu reći da je bio strah. Počeli su pozivi od susjeda da li trebam biti ispred zgrade, ne trebam, svi mi zvone da iziđem van. Ali evo, moram reći da sa kupnjom relativno nove armirano-betonske zgrade ja sam bio miran, ja sam se brinuo će ormara se izvrnut, jer je bio onako malo višlji, a njega sam onda kasnije zašarafio. Ok, čak ćemo se vratiti kasnije na to pitanje, ali dobro, idemo sad. Ali ako ćemo na Branimirovu, kako je u životu iskustva te čine, iskustva te definiraju. Prije toga smo imali edukacije u Italiji, pa bili smo u Albaniji i puno toga je nekako u podsvijesti. Mi smo, barem ja mogu svoje iskustva prepričati ko po nekom špranci. Znači uletili, to. Dobro, dosta. I nismo, neki su pitaju da li je bilo strah, da li je bilo razmišljanja. Pa ja moram reći da vrlo malo, nekako baš smo kod da smo se prikopčali
I naravno, pošto puno se tad donijelo inženjerskih odluka, ovako brzih. Sigurno, da. I kolega Belegić, koji nadam se da će isto biti gost jednog dana, on je preuzeo taj dio grada Zagreba, mi smo preuzeli taj inženjerski dio. I Pa dobro, meni prvo sjećanje kad se sjetim da mi smo popodne počeli dolaziti, većina. Belagić prvi u sjećanju, on je tamo hoda doli gori, preuzima, tako da izgledalo je dosta organizirano nešto. A dobro, onda smo dobili one naljepnice, to je bila neka uputa, priprema. Pa naljepnice, takozvane, evo, ja ću se sad u četvrtak vidjeti sa kolegicom Sanjom Ha koja radi u Švicarskoj i evo, mogu ovako pred kamerama izjaviti, meni je nešto neprežaljeno što je ona otišla tamo raditi, što je nismo mi kao Hrvatska država uspjeli nekako zadržati takav kalibar, takav kadar. I ona je naljepnice ili ti cijeli proces ili obrazac napravila u jednoj studiji 2016. otprilike. I tako da naš prvi korak kad smo došli u grad Zagreb smo iščupali to iz studije i to je, ako se sjećate, bio onako malo papirnati obrazac. Da. S naljepnicama koje smo kasnije malo prekrojili s obzirom da naš potres nije bio karakterističan pa smo malo popravljali, zelenu smo dopunili vezano za zabate i krovišta i ne znam, dimnjake, tako da, ali to je više manje tako krenulo. Dobro, da, u prošloj epizodi je bio Ivan i izgledalo je ko kaos, a sad dolazimo u drugi, ko da je sve bilo zapravo dobro pripremljeno. Ma kakvi, to je samo maska. To je samo maska, ne, ali, dobro. Ne, ja na više predavanja sam tvrdio da smo mi Hrvati stvarno majstori improvizacije. Sad ne govorim o sebi ovdje, nego stvarno o cijelom tom sustavu i gradu Zagrebu i državi i inženjerima koji su se odmah odazvali neovisno o covidu i nekako ta emocija u katastrofi u Hrvata baš intenzivno proradi. A donosili smo odluke, kažeš sustav, tad sustava nije bilo. Znači sustava HCP-a, sustava pregleda, obrazaca smo iščupali, znači sustava nije bilo. Onda ti je lako i donositi odluke kad nemaš sustav. Da ima sustav, mora bi možda poštivati neke hijerarhije, procedure. Ovako zapravo sve ovisi na brzoj inženjerskoj odluci. Dobro, ajde, prije nego što pođemo u daljni slijed poslije potresa Zagrebačkog i temu HCP-a, ti si iz Otočca. Da. I? Otočca. I došao studirati u Zagreb, kao klasika? Pa čak i ne. Zapravo, ja sam došao već u srednju školu. Aha. Volim zezat svoju mamu da me potjerala, pošto je ona bila profesorica fizike u srednjoj školi. Onda je rekla u smislu, ajde, nećeš kod mene. Ne, kod mene, tu ćeš se švercat. Jer ja sam tad stvarno intenzivno se bavio sportom i škola mi je bila jako sporedna. I onda je rekla, ajde voziti negdje. I tako, hodo po ulici u Otočcu, evo, dobro, to je zanimljiva priča. I sretnem tipa koji je par generacija stariji, znao sam da je u školu u Zagreb i kao, šta ima? Pa ima neka škola, pa koji ti ide školu? Kao ja idem u Mijoc. Pa dobro, jel valja ta škola? Ja nemam pojma ništa. Pa super, kao, po čemu je matematička? Pa ajde, to meni dobro ide, kao, pa mogu mi možda ja tamo, onako na blef. I tako sam ti ja zapravo završio u srednjoj u Zagrebu. U Mijocu. Totalno random, da se razumijemo, ne zato što sam htio ići u Mijoc, nego zato što sam sreo čovjeka na ulici. Super, da, to je... I tako je nastalo. I onda je logični slijed poslije Mijevca vjerojatno neki tehnički fakultet ili je već bila građevina prije toga? Prije odabira četvrtog srednje i tako? Je li bila ljubav neka prema građevini ili... Pa to kad već mamu spominjem često, to mi je mama zamjerala jer sam jedino građevinu stavio. Znači imali smo više, ja sam samo građevinu u Zagrebu stavio, ništa više. Jedna mi je rekla, gledaj sine, zaspaćeš, izbacit te iz tramvaja i nećeš upisati fakultet. E sad, da li sam ja bio tako samouvjeren u to? Ne. Ali opet nekom inženjerskom logikom, ko što sam zaključio u koju srednju ću ići ovako na cesti. U Zagrebu sam bio u đačkom domu. I u đačkom domu je bilo i studenata i jedan kolega, Karlo Nadaždi, je studirao tad građevinu i crtkarao je nešto na prvoj godini. Ja sam volio crtkarat, volio sam nacrte i rekao šta radiš? Kao crtkarao, baš super.
Koji to fakultet? Pa šta još tamo ima? Šta je važno? Ono na prvoj godini matematika. Pa dobro, to učim u srednje, to mi dobro ide. Pa, hajde, mogu bi ja to. Znači, evo, tako ti je došla odluka na građevini. Nekako pokušao sam, ne znam kako bi to sad bi to nazvao, pokušao sam prepoznavati neke svoje talente, a tad je to bilo baš onako srednjoškolska šuplja glava. Random. Dobro, ona građevina jedini izbor. Je li bilo tad u tvoje doba ovih smjerova? Je, malo manje nego danas, je. Ali isto po inerciji, s obzirom da sam stvarno volio i statiku i bio sam demonstrator iz statike, nekako taj konstruktorski smjer je prirodno se nametnuo i evo. Konstrukcije? Da. Je li bilo TMK onda? Ne. Bit će prometnice, konstrukcije, hidro. Da, hidra i OG, ako se dobro sjećam. Dobro, i onda kako odluka to da se ostaje na faksu? Jeste odmah ostali na faksu ili si u realan sektor? Sad će ispada je puno nekih providonosnih random odluka tamo bilo, ali prvo kako sam postao demonstrator, to je isto možda zanimljivo, isto slučajno, i onda sam, kako je jedan stariji profesor Despot tražio suradnike na nekim projektima, onda prvo što je tražio demonstratore, kao da bi mi nešto trebali znati. Ja sam zapravo radio s njim struku zadnjih godina na fakultetu. Da. I to me je zapravo nekako privuklo da se radi i struka i znanost i veže i diže neka kvaliteta. I to me stvarno privuklo jer sam po sebi nikad nisam mogao u životu u kartama staviti all in. Uvijek me svašta interesiralo, pa me interesiralo malo i ovo, malo i ono. Tako i ovdje. I tih zadnjih par godina mi stvarno bilo super raditi. I kako sam ja završavao, otvorilo se jedno mjesto tamo i oni su pitali kao ćeš ostati. Ja sam već tad dobio dijete na zadnjoj godini, Klaru, i pa, ne znam, i neka kolegica, sjećam se, tad su već počele rekonstrukcije fakulteta, smjerova, tad je geotehnički smjer baš napravljen u tom nekom periodu. Jedna kolegica je trebala ostati na geotehnici. I opet sam tako sreo, kao šta? Kao, pa, evo. I mene, nije prošlo tjedan dana, mene pitaju kao, hoćeš li ti? Pa rekao, će ona, možda ću ja. Nisam ja ni znao što znači naša struka u praksi konkretno, ali samo to projektiranje me zanimalo. I da nastavim tu suradnju koju sam imao, jer su profesori stvarno tadašnji, profesor Anđelić, Simović, to su stvarno legende, Dvornik, da ne zaboravim, su bile legende. I držali su tu neku katedru baš na nekom nivou, evo, i nekako me to sve privuklo. Ostala je povijest. Ostala je povijest, a onda je TMK. Kad sam došao studirati, ti si bio asistent NMK, to je već bio smjer TMK. To je znači ili katedra cijela, ili kako to? Pa smjerovi su zastali s Bolonjom zapravo. Aha. I mi smo, evo, ako mogu opet možda malo insajdersku stvar reći, mi smo dosta često... Zato smo tu. Često smo slušali povratne informacije od studenata kao da mi njih na faksu ne učimo ono što se dešava u praksi. Sad, to je jedna bila promjena... I to je to se uvijek vuče cijelo vrijeme. Da. I jedna promjena bila u projektantskoj struci gdje su se sve češće intenzivnije počeli koristiti softveri i moderniji softveri. A budimo iskreni, neke edukacije za to nije bilo. Niti se to na fakultetu toliko učilo, znači svi inženjeri u struci su se morali priučiti nekako i tako dalje. I par ljudi išlo na praksu i vraćalo se s prakse, gledaj, mi sad nešto radimo, toga ovdje nema. I onda su zapravo krenule promjene da smo na jedan smjer na 5. godini, jedan predmet na 5. godini malo prilagodili, baš tim inženjerima i povratnim informacijama iz struke. Plošni nosači sa profesorom Lazarevićem, gdje on iskazao baš hrabrost, ajmo. I baš je Sanja Hak bila ta koja je davala te neke inpute. I rekao, a onda smo mi prvo taj predmet smo probali zakotrljati u tom smjeru, jer profesor Lazarević je i tad i danas bio neki predvodnik tih
proračuna i suvremenih i najsuvremenijih dostignuća i tako dalje. I onda smo taj predmet, barem ja to tako doživljavam iz svoje perspektive, spustili kad je došla Bolonja na niže godine, malo smo ga razmazali. Tako NMK na kojoj smo se sreli ja sam baš konkretno radio vježbe za njega, a krao sam zapravo iz te 5. godine ove jednostavnije stvari. Što smo mi u 5. godini radili? Ne možeš ti, ono što radiš u struci, sve u jednom predmetu. Onda smo mi nabacali, zgurali smo to, onda smo te dijelove zapravo spustili na niže godine. I tako je nastao zapravo taj predmet, a cijeli smjer je naravno sprega svega i labosa. Dobro, ajmo se vratiti na 2020. i potres. Gdje je... Ko biš vratiti, idemo unaprijed. Šta smo još radili NMK, to je 2014-15. Da. Vratiti na početak od podcasta. I imamo u 2020. i HCPI. Da li je bila ideja HCPI-a onda? Ili je to tek kasnije došlo? Znamo da je tek prije godinu, 2-3, kada 2024. ili 2023. to postalo nešto službeno. Je li onda to već bilo nešto, ta ideja tebi rasla, di je bila tu, lijevo, desna? Pa ta ideja tinja, ili čak to sam na osnivanju interventne službe HCPI-a sam prezentirao da baš široj javnosti. Mi smo imali prije 2020. 6 ili 7 prijedloga osnivanja centra za potres. A sve je došlo, tu sam priču više puta spominjao, gdje nekako smo se upleli, opet providonosno, u nacionalnu procjenu rizika od potresa 2014. I tu je također Sadja Hak odigrala iznimnu ulogu, jer je prenijela, ona je kod nas radila na fakultetu, ali bila u Rose Schoolu u Italiji, to je možda najpoznatija u Europi škola vezana za potresno inženjerstvo. I tamo je stekla znanja i sad smo mi radili nacionalnu procjenu rizika, sad smo ta znanja malo pokušavali implementirati u cijele te sustave, ali ovo što je najbitnije smo shvatili da smo stvarno ugroženi. A nismo to doživljavali među ljudima, odnosno i u mojoj projektantskoj struci koja se tad stvarno intenzivno projektirao, porušiti neke zidove je bilo sasvim normalno. Znači, uopće, potres je bio... Sad smo u Zagrebu nešto naučili, ali ostatak... nadam se da smo naučili. Tako je priča se. A dobro, imamo jedno pitanje iz publike. Zašto i pojasniti HCP ima faks, ima ispostava, ima interventna služba. Čekaj, polako, sad je povijest, čekaj. Pitao si kako je došla ideja. Znači, došlo je 2014. I onda se polako, znači, to protiv smo shvatili da smo ugroženi i polako smo probali predlagati, ajde da se neko tim bavi. Mi ipak radimo na fakultetu, ja sam tad radio, znači radiš nastavu znanosti, struku. Sad još ti treba, ne možeš se sad baviti još nečim, ne znam, ne stigneš ni ovo. I onda je bilo ajde dajte, da bilo ko to napravi i samo da se počne tim baviti, ali stvarno smo u problemu. Jer osim procjene rizika koja ti daje nešto, ti definiraš procjenu sposobnosti i procjenu kapaciteta. A mi smo tad imali ocjene za potres 1, 2, 1, 2. I to zapravo je podloga za neke strateške projekte i mi smo se nadali to zakačiti. Sada, stvarno ne možemo reći da nije bilo sluha. Bilo je sluha, to se sve lagano implementiralo. Znači, strateški projekti koji se danas provode, na primjer ovaj HCPI ovdje, je predložen 2018. Tako da nije sad da je to sad neko potres sve izmislio. Sad, tako se kotrljao, naravno, potres je sve akcelerirao onako... Da bez sustava ide u neki sustav. Da, iz natruha sustava smo shvatili da moramo to brzo pripremiti. S tim da ja odgovorno tvrdim da je samo ostao potres u Zagrebu, to bi puno još polakše. Ja baš sam htio to pitati. Razlika između zagrebačkog potresa i petrinjskog potresa. U tom smislu. To je isto još više ubrzalo petrinjski... Da, nekako je bilo, zagrebački potres nije bio prejak, ljudi su već skužili, čak sam imao iskustvo, iako sam bio mladi inženjer, još uvijek sam mladi inženjer, ali dobro, imaš neko iskustvo i već nakon 2-3 mjeseca moramo mi to rušiti. Da, 7-8 mjesec kad su prešli, skužilo se da nije bio prejaki potres.
Tako da... I da sljedeći neće biti 150 godina. To je bila glavna floskula na terenu. Aha, bio je od 1880. po ovaj, znači sad smo mini 150 godina, možemo opet postaviti. Tako da Petrinjski je stvarno zacementirao te procese i ja tu moram reći i mi smo tad dobili baš iznimnu podršku i države da to usmjerimo i napravimo sustav. Ja još uvijek nisam sretan s jednom činjenicom da nemamo neko mjesto okupljanja inženjera, neki base camp, znači svih inženjera gdje bi ti došao poslije posla, sa kolegama razmijeniti neke, ono što smo imali na Pigiku, u smislu kad radiš cijeli dan i... Po McDonald's burgeri. I navečer se skupiš s kolegama u nekoj birti, da ne kažem tako, ali baš da ima neki hub tog razmjena znanja i tako dalje, koji bi držao i kvalitetu i sve ono što imaju mi potrebe, općenito u inženjerskoj struci. Tako da taj dio, kad to sjedne... ideja. Da, kad to sjedne zajedno sa zakonom i certifikatom, ide u penziju. Koji ćemo doći? Aha, već, dobro, par godina. Pa dobro, zasluženo. Ok. Znači, u tim periodima nakon zagrebačkog potresa, posebno nakon petrinjskog potresa, svi inženjeri su komentirali mislim svi inženjeri, moji kolege i ja isto vidio sam da na sve strane si bio. Koliko je bilo nekog ekstremnog primjera nespavanja, ekstremnog primjera bitka na terenu i to? Evo, sad smo se zezali prije početka, a ekstremno su bila prvih par dana u Zagrebu. Ta stvarno, ne znam, u 3 dana, ne znam da sam par sati spavao i ona je bila za frkanci da sam zaspao u otvorenom. Znači, to je što srećan voditelj postavlja pitanja prije gospodine Atalić i onda se malo dođeš sebi i onda možda i odgovoriš nešto. Tako da to je stvarno bilo ekstremno, ali ne sad opet pričamo ovdje, mnoge kolege su to. To je stvarno sustav bio, ne znam, kolegica Šavor Novak je bila na porodiljnom, znači ona je radila više nego ikad. Slagala obrazce, svoju metodologiju prilagođavala, ne znam, Grčka, Italija našim sustavima. Znači, ta je neka pozadinski rad je bio ekstreman. Dobro, lakše je raditi kad ti si bio eksponiran, najviše i prema medijima, možda i organizacije, onda je lakše njima raditi, to je uvijek tako. Neko mora biti žrtva. Da, to smo se isto zezali često, kao da prema medijima je izišao jedan ličan nepismeni, ne znam, a imamo Dubrovčanina, Marija Uroša, Martu iz Zagreba i tako dalje. To je isto bilo kako smo dobru odluku donijeli. Da. Ajmo se vratiti na pitanje iz publike koje smo započeli. HCPI, različite ispostave. Cilj je ta neko okupljanje glavnog inženjera i razmjena znanja, ali imamo više ovih ispostava. Smjerova. Da. Pa da, evo, ako ćemo slijediti onu ideju od prije potresa, cijela vrijeme ideja, ajde, ko će se s tim baviti? Da, trebamo se s tim baviti, sve države koje su ugrožene potresom se bave, ko će se tim baviti? I prvo je krenulo kako je bio građevinski fakultet izložen. Nakon zagrebačkog potresa krenulo je da i mi na fakultetu smo prepoznali da smo u problemu, odnosno često i kažemo da činjenicu da 60% studenata građevinskog fakulteta ne čuje ni jedan predmet o potresnom inženjerstvu. I ajmo nešto promijeniti, ajmo kao se okupiti mi na fakultetu i tako je nastala naša podružnica fakultetska i mi to volimo reći kao neki znanstveni dio toga svega. Ali naravno, cijela ekipa, 1700 ljudi na terenu, ne može biti u podružnici na fakultetu. I onda taj dio smo, gledajući ili osluškujući HGSS, Crveni križ, koje su udruge građana, mada su sa nekim javnim ovlastima i od posebnog interesa i sve ostalo, da smo mi rekli, ajmo mi kao inženjeri isto napraviti svoju udrugu i onda ćemo tu udrugu implementirati u nekoj jednakopravnoj ili u paraleli sa HGSS-om i Crvenom križu i tako smo na razini države okupili opet znanje. I što si rekao malo prije, ideja je okupljanja znanja, prijenosa znanja na inženjere, na građane i ovaj transfer znanja iz Europe, svijeta i tako dalje. To je sad ta neka sprega, ali to nije kraj. Znači ovaj HCPI udruga
Spomenuo si ispostave, znači nije samo građevinski, to je znači cijela Hrvatska, tu su sva 4 građevinska fakulteta u toj udruzi, preko 25 institucija. Znači, to je stvarno, sada ne nabrajam, ću nekog zaboraviti, ali su sve inženjerske komore unutra, svi drugi, PMF, RGN, geodetski, znači RGN, znači hrpa fakulteta koji imaju svoje znanje. I to je cijelo vrijeme poanta, ali po meni to nije kraj. Znači, može biti sutra HCPI institut, HCPI, znači nešto što je potreba, a sve zajedno, mi to volimo reći, to na našoj stranici ima, je HCPI neka platforma. E sad, osnovna ideja HCPI-a, kao i ti, evo kako si pokrenuo ovu priču s podcastom, da se napravi platforma ljudima koji su željni, voljni djelovati, da im se da platforma gdje može doprinijeti. Tako da neki će kroz udrugu, neki će kroz fakultet, neki će možda kroz znanost, neku istraživanje. A evo, moje sad trenutno iskustvo i vidim da HCPI jedna od glavnih stvari što se radi je seizmički certifikat, priprema novog zakona. Koliko je to friško, koliko se može pričati o tome? Pa priča se o tome od 2020. Znači, onog trenutka kad smo mi ko struka rekli da ćemo definirati razine obnove, 2, 3, 4, gdje smo rekli da je razina 2, 50% Eurokoda, trebalo je to jasno komunicirati. Automatski je certifikat isplivao kao ideja. Zovu sa terena. To pitanja iz publike. Jesu, da. Live pitanja, to smo omogućili, ali još je u doradi. Koji je ovaj seizmički certifikat i zakon, tako su i live pitanja u doradi, tako da evo, možemo nastaviti. Nemojte više znači. Da, kao prirodna je reakcija bila kako ćemo mi to iskomunicirati ljudima. Znači ti se obnavljaš, ulažeš, rasturili smo kuću i sad si ti na 50%. I što ako se desi novi potres pa ja sam mislio da sam siguran, među našoj i među strukom te nije bilo jasno, ko što nije jasan HCPI, tako i to nije bilo jasno. I onda smo rekli, ajmo to iskomunicirati. Kad to bude jasno, onda penzija. I certifikat je zapravo krenuo u 2020. I to stvarno, mi smo to najavili ministarstvu da bi stvarno kao struka jako voljeli to napraviti. I oni su stvarno rekli, evo, dapače, napravite. I mi smo to krenuli raditi 2020. U tom cijelom kaosu, 2021. pardon, u tom cijelom kaosu i onda smo shvatili da je to malo veliki zalogaj, jer smo kao inženjerska struka ili projektantska, konstruktorska imali 2 iskustva, a to je legalizacija, koja je bila onako, nas je dovela na rub, da ne kažem neku prostu riječ, i bio je proces energetske obnove koje u jednoj fazi krenulo prema, znači, energetski certifikat prema crnom jaju, bez obzira što je taj proces je stvarno dobar i izvrstan. Pojašnjena dokument cijeli top. Ali taj dio je manjkav i mi smo primijetili u potresima da, gledajte, 1700 ljudi ima i dobrih i manje dobrih. I onda smo taj issue s kvalitetom koji smo imali i na terenu i energetski crno jaje i legalizacija i inače je projektantska struka bila prije potresa dosta degradirana. I onda smo rekli, ajmo mi to napraviti kako treba. I pomalo smo povukli ručnu i počeli proučavati sve primjere u svijetu, kako to im funkcionira. I naravno, svaka država je drugačija, svaka. I onda smo shvatili da moramo i mi napraviti nešto po svom, po našem znanju i našim inženjerima i pristupima i tako dalje. I lagano ta ideja kuha. I u komunikaciji s ministarstvom, znači nama su stvarno ruke otvorene, to evo moram reći. To se dosta isto promijenilo, potres je pomoga tome. Uvijek je bilo prije, pozivam se na struku, a onda ništa. Nisam bio toliko u tim krugovima prije, ali sam čuo te priče da je non-stop bila i tipa u Opatiji je uvijek bio neka konfrontacija ministarstva i komore, ali sad evo, ja posebice, evo sad kad je ministar Bačić došao, podrška je neizmjerna, više je sad lopta na nama da mi to napravimo kako treba. I stvarno to želimo. Znači, i kroz ovo sad pilotiranje što radimo s gradom Zagrebom, koje također treba reći da neko se isprsio i rekao ajmo to napraviti, to nam treba.
vi imate nešto u pozadini, ajmo to istestirati kako će funkcionirati, pa ćemo to istestirati, pa ćemo u zakon i kroz, ja se nadam, par godina će to biti pravi sustav. Zašto je bitan? To nisam nagradio, sad da ne bi ispalo biti certifikat uvodimo da bi nešto još naplaćivali. Zato što sam potres, mi znamo reakcija, skupili smo se, reagirali smo, ali to je samo jedan dio. Znači, to je 20% cijelog sustava potresnog inženjerstva. Ta sva preventiva, neka pojačavanja i to, sve kreće od certifikata. Certifikat bi trebao biti jasna, transparentna informacija o sigurnosti ili potresnoj otpornosti zgrade. Dobro, to bi onda trebalo biti isto neka ocjena, neka ljestvica i ljudi će na temelju toga znati. On može raditi svoje lokalne ili država može raditi svoje globalne strategije. Da li ćemo ojačavati sve škole u Hrvatskoj? Znači, mi se opet rekao si, grad Zagreb je možda malo osjetljiviji i osvješteniji od potresa. Ali dobro, ista je AG u Zadru i Sisku. Znači, treba i tipa sad, evo, prijava fondove. Idemo obnoviti škole. Ali oni te pitaju zašto. Moraš imati konkretan, solid podatak koji ćeš ti reći. Taj sigurno će se certifikat i zakon, to će biti zakon o katastrofama, dakle. To je malo nezgodan naziv, neće se tako zvat, ali će, mi ga zovemo D-zakon ili zakon o potresima, ali će obuhvatiti druge katastrofe, ali općenito će obuhvatiti za sve ono što nije pokriveno drugim propisima, normima i zakonima. Ja volim da se zove zakon o potresima. To je dobar rad. Tako ga mi zovemo ovako dobro, pa super da ostane to. Gle, potres se lovi u hrpi tih zakona, jer stvarno je to, kad kažemo, jedan od 3 najveća rizika u RH prirodna. I kad gledamo vatrogasce koji imaju ogroman sustav, gledamo Hrvatske vode koje su drugi koji je ogroman sustav, gledamo 3. potres, mi smo još u povojima. Tako da, takav neki zakon koji bi te kockice posložio je... Po ovome certifikat, kako si rekao, omogućit će institucijama, vladi, strateške, ali što seizmički certifikat donosi meni, tebi kao građaninu, kao u Zagrebu, Zadru, Rijeci, Dubrovniku? Evo, sad ćeš skupiti novac, hoćeš kupiti vikend. Dobro. I osim što te neko tjera da dobiješ energetski ili ne znam, ti bi želio znati šta kupuješ. Ulažeš možda u šteđevinu, možda 20 godina svog posla, da li želiš riskirati sa kupnjom neke zgrade ili evo, na primjer, sreli smo par obitelji koji su iselili iz Zagreba, investirali u tamo Sisak i Petrinju i porušilo im sve. Pazi, znači, da li neko to želi? Da li želi dobiti informaciju? Mi, inženjeri, konstruktori, možemo dati informaciju. Evo, to je ono što mi želimo staviti na stol. Mi znamo, naučili smo na lakši ili na teži način, znamo dati informaciju o sigurnosti građevine. Uz, naravno, ograde, koje pouzdanosti i tako dalje, ali ćete dobiti konkretnu informaciju. Ti kao građani ćeš moći reći, da li želim kupiti zgradu u Donjem gradu? Znači, ja sam imao milijone pitanja koliko je ili oštećena, nije, kakva je, ovakva. Ne, gledaj, certifikat je to nešto što će odgovoriti na konkretno pitanje. Pa ti radiš šta god hoćeš kasnije s tim. Da, uglavnom, dobro. Ali samo da se vrati jednu sekundu. Evo, vezano za zašto je važan za državu ili općenito za građanstvo. Nakon potresa Fond solidarnosti je pokrenuo cijele obnove i tako dalje. Ali Fond solidarnosti isto radi na temelju konkretnog podatka. Inženjeri koji su to bili na terenu, to nikad dovoljno ne ističem, su osigurali te podatke. Znači ono što se punilo, naljepnice, baza, to se sve napunilo. Mi smo te podatke spakirali u suradnji sa Svjetskom bankom i državom i poslali Europi i oni su vidjeli konkretan podatak. Znači, vrlo brzo, znači unutar 12 tjedana od potresa mi smo predali 90% zgrada sa naljepnicama, GIS, baza, oštećenja, razine. Znači oni su, to je jedan, sad da ne bi sada prisvajao neke zasluge, ali jedan od konkretnih je zašto smo dobili toliko novac, zašto smo mogli dobiti onaj produžetak famozni što je premijer. Podatke na koje smo mogli donesti neke odluke. Možemo ti i ja ovdje razgovarati ovako kibi-dabi, ali ako ti imaš konkretan podatak, onda je to druga stvar. A evo sad isto na tu temu,
seizmički certifikat, zakon, to automatski veže vladu, političare. Da li si ima iskustvo, to jest sigurno jesi, imaš možda nešto za kako se vlada odnosila, da li prijateljski, da li su bili na raspolaganju, možda neki konkretni primjer gdje su stvarno pokazali neko dobro ili loše? Sve se to svede na ljude. Znači, i koji u našoj struci, ko kod mene na fakultetu ili bilo gdje. Sve se to svede na pojedince i na ljude. Ne možemo generalizirati vlada ili grad ili ne znam šta. Ali bilo je različitih iskustava i ja mogu reći prva neka reakcija je bila da mi opet, kao da mi podsvijest, valjda je to mindset, kao da tražimo neku korist u tome svemu. I u jednom trenutku su shvatili zapravo da smo mi barem većina nas, naivne budale koji smo došli, pomoć nekome. I stvarno ne mogu reći, bez obzira, početno je bilo nerazumijevanja. Da, pa mijenjali su se 2-3 ministra graditeljstva, sad radi toga, ne radi toga. Pa to su i šire priče. Pazi, ja ne znam taj sustav. Evo, ja ću reći, i prvi sam klasičan Hrvat, čangrizat ću i politika ovako, politika onako. Ali sad kad sam upoznao to insider, to je stvarno rovački posao. Onaj ko hoće raditi, ko hoće nešto promijeniti, napraviti nešto dobro, to je stvarno rovački, insajderski posao. Ja stvarno te ljude stvarno cijenim, da se razumijemo. Ko nije naš da sjedne tamo i čeka kraj radnog vremena. Ko hoće raditi, to je stvarno težak posao. I kad gledam generalno, vrlo često je pitanje bilo prema meni jer ja sam stvarno prvi uvijek isticao struku. Uvijek je bilo struka i nikad se nisam htio, opredijeliti. Uvijek je bilo, jedni su govorili da sam lijevi, jedni da sam desni, ja sam onako, u svim strankama sam bio, čini se, ovih zadnjih 2 godine. Ali ja sam zapravo to sve otklonio i uvijek sam stavljao struku. Bez obzira što ja vjerujem da smo išli prema politici onako, što se kaže, politički, da bi možda neke stvari prije promijenili, drugčije bi to bilo, ali mislim da smo zadržali neki integritet kao tijela koji se brine za struku, uključujući ovaj certifikat i sve ono što smo pričali. Pa da, moje neko viđenje ovako sa strane je da se cijeni sad više struka. Ne, na terenu, normalno, bili smo statičari, statističari, svašta, sad su naučili statičari, ali mislim da je politika počela cijeniti, da stvarno da to što radite i to što malo se vidi, ne vidi se puno. Radimo. Dobro, radimo, ali kao udruga i kao faksi i ko sve, mislim da se počelo cijeniti. Ok, koju razinu obnove, koju ocjenu seizmičkog certifikata će imati katedrala? Katedrala je jedan specifičan slučaj, ali opet... Ti si glavni projektant, ako se ne varam. Dijelu obnove ili cijelom... Konstrukcije. Mislim, to je isto neki proces onako malo, ali to je jedna lijepa priča, bez obzira što ima neke... Ide na mišiće, opet zbog nekog možda hrvatskog mindseta, ali ja uvijek to ponavljam svuda, bez obzira što nas je to nekad možda bacalo par koraka unazad, ali i tu, ko što smo se okupljali na terenu i ko što smo za certifikat se okupljamo i nešto radimo svi zajedno, tako i katedrala. Katedrala je, evo sad kad kažeš ja sam glavni projektant, što to znači? To znači, šalješ mailove, prosljeduješ mailove. To je to, tipa, da li sad to je to sad da neko zamišlja glavnog projektanta ko nekog baju koji tamo nešto maše, odlučuje, ajde, sruši ovo, digni ovo, ovdje zabetoniraj, nešto tako. Sad, ja stvarno svoju ulogu gore, moja je, i na to sam stvarno ponosan jer smo uspjeli povezati, koliko god da to nekad nije lako, na primjer fakultet, profesor Lazarevića, ono što smo malo pripričali, neki state of the art znanosti, proračuna i tako dalje. Dobili su nagradu. Da. Znači to je vrh, svjetsku nagradu. I sad gledaš tako je.
I sad gledaš drugi dio, dvije firme koje ja osobno smatram da su top, možda sigurno među najboljima u Hrvatskoj, ako ne i najbolje. I treća firma, znači Toding i Arhing, i treća firma od kolege Foretića koji je 35 godina tamo. Sad kad gledaš nekakve kockice, znači ideš najbolje što možeš, uzmeš iskustvo od Foretića koji je 30 godina. U dvije firme koje imaju kapacitet, 50-100 ljudi, imaš fakultet koji ima neki znanstveni dio, ajde to sad uzmi, stavljaj na stol i ajmo napraviti najbolju odluku za katedralu. Moglo je biti drugačije. Moglo je biti jedan baja koji tamo maše nešto i sve odlučuje. Ko Bole što je bio prije. E sad, to sigurno nije lagan proces, da se razumijemo, i imamo mi svojih izazova, to sam čak na dnevniku jednom rekao. Ali ja se stvarno s tim... Dobro, nešto, znači napravilo se, čak i ovaj Božić je bio, ja nisam, hvala Bogu, u Zagrebu za Božić, ali ja mislim da je bilo otvorena katedrala, znači to je neki prvi dio se odradio, konstrukcije, tako je, da. Ojačanja. Tako je, evo, taj tim uz niz vrlo zahtjevnih odluka je napravio one urgentne mjere. Čak smo imali neke predurgentne, pa urgentne, pa smo napravili sad imamo opet neke faze rascijepkano, ali otvorili smo katedralu. Znači, ako gledamo njenu osnovnu svrhu, otvorili smo. Sad, ovo drugo mi ćemo još oko kontrafora, tornjeva... Neka procjena, jel ima neka procjena? Trajanje. Da, kako traže plan izvođenja radova, kako traže uvijek. To ovisi o financiranju, ovisi o tipa struci u smislu koliko ćemo brzo taj kamen uspjeti obrađivati i tako dalje. Što se tiče nas, mi bi trebali do kraja ove godine završiti tu drugu projektantsku fazu i mislim da bi s tim zaokružili što se tiče nas i projekata. Aha, i onda ide zapravo, evo sad prije mjesec dana ili prošli četvrtak smo imali prvi sastanak sa novim arhitektom koji je ušao, koji će raditi cjelovitu obnovu, koji će sad biti glavni projektant, generalni, tako da sad kreće cijele neke nove sfere. Suradnja s konzervatorima, to je česta tema, kako je se pokazalo na katedrali. Perfektno. Znači, perfektno. Kolegica Maja je stvarno, bez obzira što mi možda razmišljamo na različite načine ili imamo različite perspektive, ali stvarno neko uvažavanje, razumijevanje. Evo, ja mogu reći, mi nismo, znaš kako uvijek, tipa, ljudi imaju neku potrebu skrivati neke svoje manjkavosti ili neke konfrontacije ili svoje slabosti i tako da, prirodno ti skrive. Mi stvarno pred njima, znači ništa nismo. Znači, mi kažemo, evo mi ovdje nismo se dogovorili, svađamo se oko toga, kad se posvadimo, dobit ćete. I oni su to razumjeli, znači, razumjeli su da je to taj proces, da mi stvarno želimo dobro katedrali s naše strane i da nismo bez veze nešto odlučili, nego se svađamo oko toga. I one su to razumjeli i stvarno su s nama u glibu od početka i ta suradnja je stvarno... Dobro, to je onda pozitivan primjer, ima dosta kolega, mislim, moje iskustvo nije baš da... ajmo reći, promijenilo se dosta nakon potresa, počeli su oni više cijeniti statiku i rekonstrukcije i takve, ne znam, koji je smisao održavanja vijenca takvog izravno. Ja ne znam, ja nisam taj tip, ja sam više inženjerski tip. A dobro, moguće u katedrala pa da se sve rasprši, kao neki ogledni primjerak. Pa čak ne katedrala, možda cijeli Zagreb. I to Ministarstvo kulture prepoznaju da to iskustva iz Zagreba, zagrebačkog potresa Petrinje bi trebalo sad kroz sve konzervatorske, odjelu cijeloj RH nekako implementirati, ali mindset, to što smo na početku pričali, dolazi iz nekog iskustva. Neko iskustvo je, neko je zaboravio, kao što smo mi zaboravili na potrese i tako dalje. Dobro, znači, da se vratimo na pitanje, katedrala A, će biti A ili E2-3 ili... A+. A++++. Ona je... Koliko su ih stavili sad za ove perilice i to? Katedrala je računata na razinu 3, ali ona sama po sebi i po važnosti i svemu je jedan poseban. Posebna kategorija. Ko će potpisati sljedeći certifikat za katedrala? Budemo vidjeli. Ja. Taj će imati dobro.
Ok, onda idemo sad lagano pri kraju, iako ja mislim da bi ja mogao s tobom pričati, baš je ugodno teče i sve i mogao pričati ohoho. Čega nismo još ni sat vremena. Da, pa nismo ni sat vremena, ali dobro. Htio bi, znači, što se tiče nekih konkretnih rokova tog seizmičkih certifikata, ali ima nešto? Ste stavili nešto ili... Da, ja se nadam da ćemo istestirati kroz ovo pilotiranje s gradom Zagrebom kroz ovu godinu, a da ćemo krajem godine barem imati ili draft ili neku uznapredovalu verziju zakona. Tako da sad neke korake u budućnosti, po trenutnom draftu zakona, prvo što bi išlo u certificiranje je znači, javno, odnosno državne najvažnije zgrade. I gdje bi pokazali primjer i otvorili vrata građanima. Odnosno, ako želite, evo, možete, prikopčajte se u sustav, a onda kasnije ćemo vidjeti kako će to zakotrljati. I nismo spominjali tu spregu seizmičkog i energetske obnove, odnosno dva certifikata, što, evo, na primjer, iz Ministarstva graditeljstva, i oni čekaju taj dio. Oni bi isto voljeli ono što energetski obnavljaju, da imaju podatak barem koliko je to seizmički sigurno. Tako da. Da, ok. Koja je najdraža naljepnica? Najdraža? To je isto jedno pitanje publike. Nemam. Nije crvena? Nemam. Nije crvena, nije. Možda žuta, evo sad kad si pitao, prvo mi je pala pamet žuta i detaljni pregled. To je možda moj mindset. To možda i publika ovdje pati zbog toga što volim, imam taj OKP, raditi stvari detaljno, precizno, tako da, evo, možda žuta detaljni pregled. A da li si sudjelovao konkretno u pregledima poslije potresa ili je bila veća potreba u organizaciji? Dominantno organizaciji. Obično bi sudjelovao u slučaju nekih inkognito kontrola, kad bi dobivali dojave da imamo nekih problema na terenu. Onda bi tipa, kad se počisti sve i svi odu kući, onda bi ja još na ti neki poziva što su me zapravo zvali obišao. Prijatelji možda neki ili su prijatelji zvali, bija mi je neki loš statičar, dođi ti. Bila, jesi uspija. Gle, ali nije sad pitanje, svi mi tražimo neku potvrdu. Koji doktor odeš jedan, pa idem vidjeti kod drugog šta misli. Znači, posebice ako ti ne znaš. Masa ljudi nije znalo ni o procesu ništa. Ovo što se rekao, slastičari, šta, ko gleda, zašto ti gledaš? Pa onda u Zagrebu je bilo gledaš statiku, pa onda gleda ovu štete, onda su bile iza toga procjene šteta. Pa da nije bio ovaj prvi, pa drugi. Tako da masa ljudi ima tu potrebu dobiti neke informacije ili provjereno ili duplu provjeru i tako dalje. Pazi, i aftershockovi su bili, znači nešto se pregledao prvi tjedan, nakon aftershocka povećalo bi se, otvorilo bi se. Tako da tu je bilo svašta, ali opet se to svede na ljude. Znači, sve to, ljudi su tek ljudi. Dobro. Znači, ti si spomenuo si u AB zgradi na starija? Ne. To je 25 godina. Dobro, to je sigurno. A neka, znači, ok, seizmički certifikat za par godina će nam pomoći odlučiti koji stan kupiti, koju zgradu. A neki savjet sad bi uzeo nešto jeftino u gradu, u centru grada. Ja osobno ne. Znači, ja sam malo konzerva u duši, tako da osobno ne. Tako da... Dobro. Ali ako mogu da dovezati se ovo, tipa, nakon potresa je bilo negdje po Facebooku, negdje je bilo kao zbrinuo je svoju djecu i ženu, pa onda otišao u potrese. Što zapravo nije bila istina, da sam jako komentirao u smislu, zbrinuo sam ih prije 20 godina kad sam kupio. Znači, to je neka poruka koja je tad bila. Evo, tako. Da, većina, ja mislim, bar iskustvo, većina AB zgrada nisu imali nikakve, ni u Petrinji, da, to je dobar pokazatelj. Pa ne mora biti AB, ali... Dobro, da. Danas ti neko izračuna ciglu, danas samo ako kuća. Konstruktor, statičar, dobro izračuna, može biti kako Slažem se. Montažne kuće? Pa sve popularnije, evo, mogu reći, moja žena nikad nije prežalila, ja sam u jednom trenutku, ćemo kupiti stan ili montažnu kuću, ja sam zagovarao montažnu kuću prije 25 godina.
I ona, kako, montaž si normalan, šta će susjedi reći. I tako da, i ona sad je počela žaliti u zadnje vrijeme kad je vidjela što sve za te kuće nude. Ali ako ja mogu ostati u svojoj projektantskoj sferi, kuće kakve god, ako govorimo o njihovoj sigurnosti, projektant kad stoji svojim žigom potpisom. Da, ova oluja, mislim, ovaj vjetar jaki, to je bilo malo iznenađujuće. Ja sam 15 godina u Zagrebu, nisam osjetio, baš je bila prava bura. Ali nije bilo nekih problema. Ako se to dobro preračuna, spoj, da. Tako i sve. Tako i sve, da. Dobro, da li je bilo nekih malo neugodnih situacija, možda kad si bio na terenu, posebno u Petrinji, tu u Zagrebu, nekih nuđenja mita, proguraj mi to i tako? Pa uvijek je, mislim mita, uvijek je bilo, nikad neću zaboraviti jednog Petrinjca, kako je on tako došao, pa daj ovo, rekao, gledaj, postoji nešto, sustav, hijerarhija. Pa ovo daj, postoji nešto. Pitao, odakle si ti? Ja rekao, pa ja sam Gačanin zapravo, da ne bi krivo, Gatsko polje. Vidi se da nisi kao, da nisi, kao. Ali gledaj, to ljudi su, pa ja stvarno, uvijek kažu, 12 je nezgodna, znaš, tako da 1700 ljudi, 12 je veliki broj, tako da ne bježimo mi od toga, samo je pitanje da li ćemo napraviti sustav kontrole. Ko što pokušavamo u certifikatu inzistirati baš na toj kontroli, kontrolnom tijelu, međusobnoj kontroli svih svakoga, da bude spreman da će neko sad od kolega, revidenata, studenata jednog dana doći njegov projekt u ruke. Znači, tako, a ne ja ću još napraviti, projekt ću izgubiti slučajno, da ga nemam nigdje i to je to. A da li su kobasice mito? Ja sam slab na kobasice, tako da, evo još jedna priča možda iz Petrinje. Na stožeru, baš nacionalni stožer što je vodio potpredsjednik vlade Medved je tad pukla priča u smislu kao ne ide se u preglede u srpska sela. Ja šokirao se, stojim tamo, odakle ta priča? I probam se malo, informirati među svojima, da imamo GIS kartu, kao šta se, kako se... A rezultat posve suprotan. Znači, zašto? Zato što u srpskim selima uvijek si dobio rakiju i kobasice. Znači, ljudi su se trgali ko će ići tamo u srpska sela, su znali da će dobiti nešto, mislim, znali da će ih neko počastiti, primiti i tako dalje. Tako da, kad uđeš malo dublje, te neke površinske priče treba ignorirati. Meni je iskustvo, prije potresa nisam puno išao u Petrinju Sisak, priznam, radio sam jedan Lidl, tako, ali iskustvo ljudi me stvarno, evo ja radim svakodnevno sad dole, to su stvarno, dok ne doživiš, baš su nekako dole kao malo geografski su dole uvučene, ta cijela Banovina. Eto, Vjesnik, si bio u Vjesniku, je li se sudjelovao u tome, HCP je sudjelovao? Pa bio jesam. Nakon potresa, nakon požara, ne Storytelis igra. Da, bili smo nas nekoliko, ali kao što znate, cijeli taj sustav vodi kolega Uroš. Evo, njega nisam možda i dovoljno istaknuo i početno. Biće prilike tu, evo. Moram. Čovjek je napravio cijelu metodologiju edukacije vezano za preglede i ja osobno smatram da je on možda najbolji stručnjak u Hrvatskoj i stojim iza toga. I on je preuzeo tu odgovornost i medijske istupe i sve i stvarno mu svaka čast na tome. Ja sam tu bio malo inkognito, odnosno pružao sam podršku koliko mogu što se tiče nekih organizacijskih stvari, jer kad uđeš, jedno je otići inženjerski na intervenciju, onda trebaš povezati, grad Zagreb, civilnu zaštitu, pa ministarstvo koje je vlasnik i tako da. Tu je neka bila moja manja uloga, ali... Evo. Dobro, rušenje ovo, smo mogli to minirati ili što? Pa, mogli smo šta hoćeš, kao što si mogao napraviti betonsku, zidanu ili drvenu kuću, tako si mogao minirati ili čupati, ali odabir je. Inženjerska odluka je vrlo nezgodna. Oni su sad počeli rušiti 4 mjeseca, ima, mislim, tako neki rok je bio, tako nešto. Pa je, koliko ja imam informacija,
trebala bi Slavonska biti vrlo brzo otvorena, a onda kasnije nek radi, nema preše. To je koliko, 70% državno i što, ono, to nešto strateško će biti, pa će... A ne znam ti te informacije, ali znam da je na jednom sastanku se spominjalo da tamo bi trebalo biti ministarstva i tako dalje, što je stvarno i dobra pozicija i dobra prilika i prije i sad, tako da... A Poljud? Još jedna inženjerska odluka. Dobro, ali tu su još... Sad vjesnik imamo rješenje. Za Poljud nemamo još rješenje. Smije pitati voditelja, kako i da će ide podcast, evo. Znaš kako ja studente učim, to bi neki znaju zamjerati. Znači, kad donosiš odluku inženjersku, bilo bi zgodno da si nešto naučio na fakultetu, da nešto znaš, da se educiraš kontinuirano. Da imaš iskustvo, ovo što sve je lakše, i da imaš neku intuiciju, neki dar, pronicljivost ili ne znam šta sve. I sad ja kad to pričam studentima, evo, to je kao govorim projektantsko trojstvo, evo, i sad kako si donio odluke? Onda ja pitam njih, evo, svi vi ovdje, 5. godina, imate neki cure, dečke, neki se već oženili, kako si donio odluku, evo, na temelju ova 3 faktora, kako si ti donio odluku za svoju ženu? Na temelju iskustva, znanja ili intuicije, ljubav. Ista stvar je Poljud. Stavi to u kontekst Poljuda. Znači, navijača Hajduka, znanja tih fakulteta, struke, iskustva, zamora, ne znam, materijala, svega. Znači, to je jedan spreg i ti moraš donesti odluku. A mi, inženjeri, smo naučili te odluke donositi i snosite s posljedicama. Da odluka na tebi? Da odluka na meni. Evo, pokušao bi ovaj princip, bez obzira što sam krvario na njemu kad katedrale. Znači, stol, staviti sve na stol. Znači, stol, sve, znanost, struka, sve staviti na stol i onda tek ide odluka. Najlakše je bubnut odluku. Znači, to uzmeš pa nešto zvekneš i vidi kako je dobro zveknuti. Ja volim odluke donositi na temelju dobrih informacija, dobrih temelja. Proučiti detaljno i doniti neku... Kad imam priliku, pazi, u potresima baš i nismo imali tu priliku. Pa smo isto donosili odluke, ali... Dobro, to je isto jedan od primjera što govore. Ko donesi odluku, onda stane iza njega. Ili to, Bog uvijek iza naših odluka stoji. Se trudimo, ali moramo donijeti neku odluku, da. Ja volim i kad dođem u konfrontaciju s nekim, oko nekih odluka, ja ne krenem argumentirati odluku, je li je dobra ili loša, u smislu sad da li sam ja u pravu ili nisam. Ja onda tu osobu suočim, u toj i toj fazi ja sam imao te i te parametre i na temelju tih parametara sam donio tu odluku. Da li je dobra, loša, prosudi ti, mogu ja naknadno prosuditi, ali sam imao te parametre tada i donio sam tu odluku na temelju tih parametra. Sad se mi možemo svađati je li ona dobra ili nije. Neću ja, ne branim je u smislu, to je moja, ajde, od Kanta, nego jednostavno, to je to. A još jedna stvar, što bi se nešto, što bi promijenio možda nakon tog iskustva svega, manje se dava, manje bija, radija na nekoj drugoj stvari, sad s ovim iskustvom. Nakon potresa govorim na 2020. 2021. Dosta se nije znalo, puno se znanja sad u zadnjih 5 godina došlo. Pa ono što nisam tad imao perspektivu, jer masa ljudi je došlo sa otvorenim srcem tada. I nisam, to me iznenadilo par puta, da ti misliš da razmišljaju svi tako u smislu i onda, ali bilo je nekih igrica, u smislu ja ću gledati osobne koristi i tako dalje. Te neke stvari nisam u toj žurbi ili posložio kako treba, odnosno iznenadili su me te neke stvari. I nisam poznao sustave, moram priznati. Ipak dominantno sam radio na fakultetu, projektirao, znači nastava, znanost, projektiranje. Nisam znao ni politiku, ni odnose međusobne, neke udruge, komore, ko tu, ko zašto radi. Tako da taj dio sam s vremenom upoznao i bilo da mi je neko došao tad bi, zaprije da se vratim sad, pitao bi nekoga kako to funkcionira. Kako to funkcionira, A ja sam zapravo išao u toj cijelom nedostatku vremena, sam išao glavom, mada, ne mora znači da bi onda bolje ispalo. Ne mora, ali
možda sam bio, nisam pridodao tome važnost, da li sam bio bahat pa sam mislio, ajde, to je sve, da ja znam kako je, ali falila mi je ta perspektiva da mi neko posloži te kockice da donosi možda neke bolje odluke. A jesi li ima ponudu nekih firmi ili ću ja biti sad prvi za posao? Yes, da, i firmi, i politike, i svega. Ali, i ništa. Bianco ček leki plaća. Kako da kažem, svaki čovjek nađe neki svoj smisao. Ili, moja žena bi voljela reći, terapija smisla, znaš. Tako da, ja sam sebe našao tu u ovome nešto i osjećam neku obvezu da ove neke stvari, što ste rekao, da neke stvari posložim, pa da ovim publici i ovim mlađim gurnemo da to održe. Jer to je nešto što ja osobno ne bi volio, i mislim da bi to mi kao država, kao ljudi, kao narod bili neozbiljni sada, da to sad se bacimo po tehvi i čekamo sljedeći potres, pa opet vidimo šta, kako ćemo mi dobro improvizirati. Ja njegujem improvizaciju, da se razumijemo, i ne volim, mislim, ne možemo mi uzeti od Austrijanaca i njihov sustav prepisati kod nam, to ne funkcionira ovdje. Treba naći neku mjeru improvizacije. Komplicirani proces. Da, tako da. A dobro, je li možda, po meni si jako mlad, da li nekada možda ima želju otići iz faksa, iz tog dijela u neku privredu, kako se reče, to jest u realan sektor, firmu neku, voditi neke možda projekte? Pa, si razmišljao o tome? Mislim, sad sam nedavno pisao životopis, pa gledaj, ja sam sudjelovao, ali što sam sam potpisao, mislim da sam potpisao preko 100 projekata, mislim 150. Sudjelovao sam 200-250 projekata kao suradnik. Tako da imam doticaja sa realnim sektorom, sad manje ili skoro minimalno. Tako da znam taj svijet i volim taj svijet, volim tu našu struku, bez obzira kako je kaotična i onako fluidna i to. Ali, kao što ste rekli na početku, nisam taj tip za all in. Znači, nisam taj tip sad da ću pa ću razvijati neku firmu, pa da će ta firma. Volim te različite sfere, volim kad mi je nešto interesantno, kad mi je nešto novo, tako da nije u kontekstu da li sam razmišljao, nego jednostavno ne paše mom habitusu da odaberem jedno i gazim to po jednom. Znači, jednostavno ne paše mi. Dobro, onda ništa od ponude. Pa dobro, zavisi kakva je, da vidim. Nisam vidio nikakve nule ovdje na stolu. Lako pričati. Opet pričaš bez dokaza. Znaš da ja volim Konkretno. Pa. Dobro, ajmo se malo vratiti na fakultet, taj odnos prema studentima, znači na kojem predmetu i kako su mladi ljudi danas. Da li je to više, priča se mladi ljudi pa previše mobitela, svega toga, da li to ima utjecaj? I evo, već puno imaš iskustvo, ja se ne smatram, dobro, prije 10 godina, malo više, i sad ta razlika neka. Pa jedna stvar što me muči, što sve manje stižem, je to taj rad sa studentima. I to stvarno volim, to je valjda od mame, i ta profesorica fizike, i to stvarno volim i stvarno volim i s njima i sjediti i raditi, ali sve manje stižem. I to je nešto što zamjeram sebi, jako si to zamjeram, ali ne vidim neku, evo sad u subotu sam proveo cijeli dan pripremajući neke predloške za završne radove, doslovno cijeli dan, skoro me žena ubila. Ali i zato što osjećam tu neku grižnju savjesti prema tome i to me stvarno proganja. A što se tiče generacija, opet da se vratimo na ono nešto novo, nešto drugo, svaka generacija je nova. Ko što je vaša, ko što je Kosova, svaka generacija je nova i donosi nešto novo. I to je nešto što nas kao profesore, mene barem oduševljava. Znači, donositi neku novu stvarnost, nove perspektive i mene to veseli. A to da se mijenja generacija, definitivno. Da. Više su svjesni sebe i to baš me zanima kako će to biti
u struci. Nekako su malo i fokusiraniji na sebe, na svoje interese. Tako, cijeli svijet se tako mijenja. Tako da je u razgovorima na posao je odmah se zna šta je, kako, koja plaća, sve. Nema, prije je to bilo sve nešto upakiravanje i tako. Što je meni isto okej, ne znam, to je nove generacije dolaze. AI hoće li modelirati? Gle, može modelirati, dapače, ali ajmo se vratiti na ono trojstvo. Znači, AI ima znanje možda, ali iskustvo može možda brat, ali intuiciju ne može zamijeniti. A govore da će to zamijeniti? Ne, baš inženjerski, da ti ćeš doći s čovjekom na teren i s njim taj osobni kontakt ima, da ćeš ti moći njemu nekih rješenja, tipa procjena nakon potresa. Ima AI, znači mi sad radimo neki projekt sa baš kolegama iz Srbije, gdje oni treniraju zapravo sustav na temelju fotografija raznih Italija, naših potresi, ne znam, njihovi i tako dalje, i treniraju po fotografijama, po nekim iskustvima, procjenu. Znači, ti kad dođeš kao inženjer, pa ćeš donesti neku procjenu. Da li će to biti pomoć? Biće, apsolutno. Ali ti si bio na terenu i znaš kako to funkcionira. Ti si 50% svog vremena tješio tamo čovjeka. Pričaš ljudima, popija rakiju. To. Znači, da li to može AI napraviti? Teško. Da, ali ne, s druge strane, meni je brat informatičar i pa dosta se često vidimo, pričamo o tome, IT ko previše naglašava IT struka. AI, a u primjene u građevini, pa dobro, AI će primijeniti se u građevini preko faksa, preko studenata, mi nešto pokušavamo, ja pokušavam da pače svaki dan koristiti, ali ne vidim još, tu je, nego vidim ga, ne znam, je se što implementiralo na faksu i imate... Ima inicijativa i čak i preporuka da se uđe, da se implementira i treba. Znači, to je nešto što, kao kod doktora izmisle nešto novo i sad ti ga neću ja ići na taj pregled jer ne znam. Tako da pače, ali ja mislim da treba to maksimalno iskoristiti, ali da će uvijek ostati onaj inženjerski touch, da to neće moći zamijeniti taj. A u srednju si došao jer spomenuo si sport, nogomet? Pa razne sportove, nogomet je bio uvijek prisutan jer je nogomet, a igrao sam i stolni tenis i svašta. Čak i odbojku ne bi se reklo, svjetsko prvenstvo nam ide sad za 2 mjeseca, imaš ili ideš? Ne. Ima neka konferencija o potresu tad. Vidiš, ako me pozovu, neću ići. Gost predavač. Neću ići u Ameriku. Mada, kažem, idemo redovito u Ameriku na te neke konferencije koje se baš preklapaju, ali ove godine neću ići. Ali svjetsko prvenstvo koji svaki Hrvat ću pratiti, posebice jer smo imali, evo, baš sa ovim studentima što sam spominjao na početku, imali su neki zadatak raditi svoje seminarske radove, stadione tamo, tako da i to smo... I modeliranje. Modeliranje tih stadiona, tako da i to je nešto što sam zajedno s njima sjedio i radio, onda kad vidiš neke modele, onda kad vidiš u realnosti, na prijenosima, onda više gledaš po konstrukciji kako će kamera gore nogomet. Ali, evo, to je, spomenuo si igrice, ali neki su modelirali svoje stadione prema snimkama iz igrice. Nisu mogli naći na internetu nigdje, dostupno, ali u igricama su stadioni jako dobro. Da, jesu, moraš ih birati. Dobar izgled za mame, tate, kaže, šta radiš? Evo, radim stadion. Dobro, a neku možda najbolju ili najčudniju situaciju s terena? Najčudniju? A dobro, neku koja bi mogla biti zanimljiva, najzanimljivija. Pa evo, ako mogu dvije, jednu zagrebačku, jednu petrinjsku. U zagrebačku, što sam često ponavljao, sjećam se Juraj Pojatina. Znači, dolazio je prvih par dana, došao bi ujutro i ja bi ostao u stožeru do kasno da to sve posložiti, pripremiti. I on bi bio toliko umoran da ne bi mogu pogoditi vrata. Znači, i to me oduševljavalo. Baš čovjek je do krajnjih granica se davao, baš se davao. Na svoj način, kao što Jura je, ali se baš davao.
I tu sam priču prepričavao, znači baš koliko je bio čovjek umoran tada. I jedna iz Petrinje gdje smo došli na teren dan prije potresa, ovog glavnog udara, na onom prišoku. I sad je krenula politika u smislu gradonačelnik je sad gledao kako će to nešto odigrat, pa dolazi neka izaslanstvo. Mi da se čak, ne znam da su čak i predsjednik i premijer trebali doći taj dan i pa se ljudi posložiti. A paralelno bilo je, ne znam, oštećenih 20-ak, 30 zapravo važnih građevina. I mi dođemo, nas 15, i sve staje. Sve staje kao ne, sad ne možete ići gledati, sad dolazi naš, sad sustav, znaš, ono kao. I mi sad gledaj, dobro, nek dolaze, Bogu hvala, da pače, nek se pokaže interes, nek se nešto napravi, ali nemojte nas pričavati sad da odradimo posao, nećemo mi sad tu stajati bez da se došli zajedno. I vidimo jednog mladog čovjeka tamo, jednako nervozan koji mi, znaš, tupka, tu, šta kao, i mi njega za rukav, tuk, ajde, gledaj, ti si ovdje Petrinjac, daj, ajde, pokaži nam te zgrade koje su oštećene, da mi odradimo ovaj posao dok ovo sve prođe. I kako smo mi njega povukli za rukav, samo zato što smo vidjeli da je nervozan, da hoće nešto napraviti, evo, taj čovjek je dan danas s nama u sustavu HCPI-u, bez obzira što nije građevina, nego je krizni menadžer, zamislite, Alen Kadić, koji je na njemu je visio do 2 godine dok smo pokretali sustav, na samom njemu je visio sustav. Znači, mi sad imamo 15 ljudi koji rade znači, nešto što je on gotovo sam ili neku moju malu pomoć ili neki, komu je mogao uletavati, nosio na leđima. A krenulo je tako da smo ga na ulici uzeli za rukav i rekli... Ne. I ušao je i prvo nam je nacrtao ulice i onda je, nakon što smo mi nakon 3 mjeseca otišli, i prije zapravo se počelo čistiti, nakon 2 mjeseca se odradila većina pregleda, on je ostao voditi stožer na Pigiku u Petrinji, sudjelovao na stožeru nacionalnog potpredsjednika Medveda, tako da je jedna priča ovako zanimljiva i sad se razvio u jednog čovjeka koji opet upoznaje te sustave jedne, druge, državne, gradske, lokalne i to je jedno iskustvo koje te čini, sad radi svoj biznis, ali s nama je još uvijek upetljan u ove cijele sve stvari. To da mogu potvrdi, ja sam Alana upoznao i nema šanse da bi rekao da nije građevinar, kako razumije struku i sve nešto smo pričali, tako da. Tako i mnogo takvih ima, evo ja sad samo nabacujem ove teme za budući podcast. Može. Evo, ja bih iskoristio ovaj trenutak da stvarno čestitam na radu i imam par kolega koje sam pitao da postavu pitanje i rekli su stvarno da cijene rad i u ime inženjera, u ime svih čestita na davanju sebe. Stvarno, i ja mislim da je to nama svima primjer i Bogu hvala na tome. Bogu hvala na tome i da ćete nastaviti ko udruga i ti gurate to ko neki pozitivan primjer. I dobro, kažem, ja bi volio možda i ne znam, za 5-6 puta kad bude a da doće novi gosti. Ima još puno pozitivnih primjera, dobrih inženjera, dobrih ljudi, tako da ćemo nastaviti u tom tonu. Hvala puno. Dobro, ali to molio sam te da ja ne budem prvi ovdje, drugi na početku, da zapravo ljude... To smo ispoštovali, nisi bio prvi. Da, ali stvarno, ono što je, sada uletim, što smo pričali o kolegi Urošu, koji je, ne znam, fenomenalan. Takvi more ima kolega koji stoje negdje u pozadini neotkriveni. Evo, ako ovaj podcast može poslužiti da ih se njih digne i da ih se da priliku da nešto kažu i da iskritiziraju, ali da uspijemo mi donesti neki sustav na neku razinu, evo, to možda je tvoj zadatak. Evo, možda. Evo, ne mene ovo iz Zraubanog ovdje sad dovodiš. Hvala puno, Josipe, hvala vama na gledanju i vidimo se ubrzo. Pozdrav. Ću što resti?